Ibikorwa byo kwiyamamaza ku bakandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika n'abadepite bisigaje iminsi 2. Kuri uyu wa kane FPR Inkotanyi yakomereje ibikorwa byo kwamamaza chairman wayo Paul Kagame, umukandida ku mwanya wa perezida mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gakenke, aho yabwiye abitabiriye umuhango ko abizeyeho amajwi ndetse ko ingamba z'iterambere zigikomeje. Ni twebwe twahisemo kwiyubaka tukongera tukubaka igihugu cyacu. Igihugu cyasenywe na politike mbi n'abayobozi babi. Mwebwe rero hagati yanyu mumaze kwiyubakamo ubushobozi, mumaze kwiyubakamo abayobozi bazima ku nzego zitandukanye. Tugomba rero gukora ibishoboka kugira ngo u Rwanda rukomeze rutere imbere. Ibyo ntabwo igikorwa cyo ku itariki 15 z'uku kwezi turimo cyaba ari cyo kitubera imbogamizi, ahubwo kwa gutera igikomwe uko icyo bivuze ni ukuvuga ngo turakomeye, ni ukuvuga ngo turiteguye, ni ukuvuga ngo twiteguye gutora neza, guhitamo neza no gukora ibikorwa biduteza imbere. Abatuye mu bice by'amajyaruguru y'u Rwanda mu turere twa Gakenke, Burera, Musanze na Rulindo bitabiriye ibikorwa byo kwamamaza Paul Kagame ushoje manda y'imyaka 7 hakaba yiyamamariza indi y'imyaka 5. Baravuga ko ibyiza yabagejejeho bitarondoreka, ariko ko bakimukeneye bityo ngo bazongera bamutore. Icyambere ni umutekano ratugejejeho. Ubu turaryama tugasinzira, bwaca tukicura. Ndamwizeza kuza akicara akagwa neza, tukamubwira ibigwi byacu. Ibyo nibyo azatugezaho tukabimusaba, kuko biracyari kandi turabyizeye arabifite biteguye kumusaba gukomeza kongera amazi mu midugudu. Ntabwo arahagera, amashanyarazi harahataragera, imihanda nayo harahitarasanwa neza ngo inakorwe ijamo kaburimbo. Mbese ibi bitaka tutazongera kubinyuramo kuko dufitiye akamaro. Serega nanirwa akatubwira ati oya turamwizeye ijana ku ijana. Bariya bavuga ngo bazatugeza ku iterambere, ibizarusha Kagame ni ibiki? Ntabyo, kuko nta kizamunanira, icyo atakoze azagikora. Ni byiza biri imbere. Kuva tariki ya 22 mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka kugeza ubu, Paul Kagame amaze kwiyamamariza mu turere 16 two mu ntara zose z'igihugu, akaba asigaje kugera mu turere 2 two mu mujyi wa Kigali, ari two Gasabo yiyamamarizamo kuri uyu wa 5 na Kicukiro hazasorezaho kuri uyu wa 6 tariki ya 13 ku kwezi kwa 7. Bucya abanyarwanda baba mu mahanga batora, mu gihe abari mu Rwanda bo bazatora tariki ya 15 muri uku kwezi kwa 7 kwa 2024. Gabriel Imana iriho, Isango Star, Inemba mu karere ka Gakenke.